mara doan phanta adap kimia kardom pajirlo. Nil birta than bang sami claret BP non arjui tha birtang ton pen. Assam Legislative Assembly election tebok heta jok kapre rachoyo so tun campaign do desang se asonsi 108 bokajan STLC pen penap mate jang mini phai senior ni Indian Alliance pen kachetoy dun Congress candidate Ratan Tilapan votes kire kamai along arbi sotwaman pen opposition leader Rahul Gandhi lapen Assam opposition leader Gaurav Gogoi sitame chetong dun Sonse alang le tumpen kaning je pona tengki kado kabe bang suri thom ke bra process ya wara muluk chitong ji kusi na pachini de la peni pichel se songja po papuram te ram pen na pachini don atengke BJP aphan ke parem ji aphan kusi alliance along cherab dun ji ong dung rotan inti votes ke palong aphan penap Rahul Gandhi ke bang ji ja megalong APHLC pen Bokajan LA constituency trok ang bong pen bang suri kre process ya wat chitong dun ji pusi ning je pon Ini tu ladak Bokajan LA yang kanglong constituency trok tu ladang bong penili tung APSLC tung pinapke surikrip hok abat ini tung cipong tu. Nona bangkela bangke abat sigelong po tema cinggung tu perlo ke. Lapan la bangke rata pantan ili pecini kang tung bangala no. Tema la bangke ili tung BJP pan perem nangji pusili tung kecelang lo po la bangke. Anu tina bang putin APSLC long keklama bang putin tung bang mathanang po. Bokajan LA long magahok te mali tung ripak arjam tung inti pasi but pinang po la bangke lasi. Roton ing tiapan ripajan vote kipita nali tunge matha nang bangke lake APSLC jai kathara vote lo pusi jai kathara bangsi kipilo pusi nali tunge matha nang thik la soda kasi bigfulong tame Congress of tungsi tame APSLC candidate jai kathara pan vote kipia tu ana bangke lake ripaka phansi kipilo roton ing tia phansi kipilo pusi da talang li tunge matha nang po lasi litung BJP aphan perem umji lapen BJP han perem vek nang ye bangke lasi litung celang lo lasi perem vek bo un po pusi litung thekdam long lo as nole phoi ke hai talang misan ji difugala ke hai lang misan ki lapan litung Bokajan ta ke hai lang misan ji pusi litung thekdam long adun tu alang litum ning sang tar tengke 108 Bokajan STLC penke Congress MLA candidates Ratan TC high back popusi nang pachini तुम के बना राहुल गांधी जी 2026 इलेक्शन तारीख से क्या बनी कि जोगिया प्रसार फान कैंपेन फान बना के राहुल गांधी 2026 एमएलए इलेक्शन जी तो कैंपेन के चेंग सी असम लोग के बस के चेंग सी असम लोग के बांगानी समय ini tu karbeng long tu aku pai ke me alang lidak senang ke huri ceng alang dak ke start po alang long campaign ko ni an stame na tu dak ka do ka ni tu kistik ke dang ka do ka we bikin kera mukha tang lo ni tu mat tu finishing ki finish do chot lo la pen hilipet ko na se sunji ma la pen dak ka do ka we jitu amuluk ke bang ye puthakan stame ni tu mori di tisik lab lo la da ni tu plan bang ni pana pa ke ko pino ka do ka we karbeng long rat tha tu APHLC lapen jitu Congress atu Indian Alliance putapu Opposition Alliance putapu karbeng long ke APHLC Congress led alliance pulo pasano tin atum ham samin itu gari gura ki piun am le tum pila ki piun es tum stame am lang tum cipaduk pachidi prim stame ajat ke bang abidi pena dak nai chitong ni ki bang phasi tu ning dilo le tum Congress ahin la pe APHLC ahin pe la pe dak ka do ka ini tum arlang it hetun tu angjan Rahul Gandhi bang di Gaurav Gogoi bang di la pe ni ICC pen doping ji ladak ke bang cheng ani po chanu tin don rapu pate ge purial la pen Congress ka ching hon tu APHLC ka ching hon tu BJP ji tu rat phang ke chenge ton nang po bani News report KATV News Karbi Anglong election district kili kasaya mo along Arpukedo Jongrung Chokamar Rai Komabangpu Gari Kivek Abangpu Handyman Cleaner Hai Hui Abangpu Bangpia Jom Joy Kipen
vote ki pajok long ji aphan Karbi Anglong District Election Administration pen Postal Ballot Facilitation Center Pangnipon Tang. Election mati killi kalong arpu ki do rai ko mapang kubang pietung laso vote ki jog oversight jang open shock army ifu police reserve conference solalong adin patik komo laso oversight 108 Bukazan STLAC 109 Hauraghat STLAC lapen 110 Difu STLAC lapen akapre kabutar bang pubang pita vote jog longji. Chokamar, gari ke vega bangpu, handyman, cleaner, lapen, kapre ke bangpu bang piatum, jangmi pri arni difu STLAC Farman difu District Commissioner Saihem, room lakha kep along portal, ballot along vote jog dam nangpo. Jangmi popen trok arni difu District Commissioner Saihem, room lakha kep along, thak difu ST ke parlo chokamar lapen, akapre ka district avot taratum, mitha avot postal, ballot along jog dam nangpo. Anparta jangmi pri holapen trokani difu District Commissioner room lakha krisu kebalong Bokazan ST lapen laso assembly constituency alu kidu avutar tunga panta poster ballot paper pen vote ki jog ki oversight padukon pe kili kasar molong arpu kitang achokomar aphan vote ki jog Joy KG upon Karbi Anglong Election District Administration pen postal ballot pen methang nam ki sobut ki jok long oversight Karbi Anglong Election District Administration pen sikdang ponsi pathit pondo. News report KATV News. Pinya bir talan si kang tonlo dumit hakmi kardom.